اف کنگره هدف کوهاتی کرن و ایتر بریار دایا کو خباتن خوین سیاسی یعنی دبن بان پارتیا چپا کسکا ترکیه درجه پی بدن و حیات چند جاره کادن پیگه هدف به حزب کتن دناوا ترکیه دا دمک دا هدف کو زوربیا دنگدرین و کردن لی یعنی پاشخانا و یا پاشخانا ناوی و کردی تدانیه یعنی ناوکی کردی تدانیه زیاتر او کار لسر پشتگیری پشتوانیا گلان دکتن حتی پشتوانیا مافن نتویین کردان دکن درباره وی مشاره من میوانه که برای محفوظ گلیاریوس جگری هفسروکن هدف او برپرس ریخستن آوان لگلمه لانقره برای محفوظ ایوار باش تو بخیراتی جو با کردستان بیشتری دست بکه یعنی نخاندن آوا بزان بم لسر اف کنگره چاره آورته یا هدفه یعنی اف گهران کارین هاتینه کرن هفسروکن می هاتینه گهرتن یعنی وی هیچ گهرینه که وجاندنه که پیشکتنه که دخبات و تکوشینا هدفه دا دروز بکتن ل ترکیه باکوری کردستانه سرچاوه ایجی وار باشت بجم براسی دمکی دریجه روشا هدف درای گشتیدت نقاشه کرد و کنجی زانن لسر هدف گفن مزن هنن تهدیدن مزن هنن جالی کی دوزا گرتنه هیه جالی کی جی دوزا کوبانیه هیه دسری دا وقتا دوزا گرتنه لهدف هاته وکرن ما جرای گشتی را گوتنه که وها گوت بو ما گوت بو ام هدف به هر اوای بپارێزن هدف نه آواهیه که نه جچار دیواره هون مفتلی بخن او جواره سکناندن هدف فکره که هدف رامانه که هدف پارادیگمایه که جبروی هدف مگوتو بو امی به هر آوای بپارێزن هم ده سوقاقات کولانانها هم جی دادگهی دا ام لسروی پرسا خونن لسروی گوتنا خونن لسروی اساسی ام HDP فكرة HDP مزن دكن بله او تهديد زخت كل سر HDP باوي دادگاه هي ام بفير ريو ريبازي امي والا درخن بارمان جمع اوه ام فكرة HDP daha زيادتر بكن هم جبوي پیشاروجا تركيا هم جبوي پیشاروجا روجلاتا ناوين باشه برس محفوظ يعني گلک جار برپرسن هدف یان جی بجن شروعکارن سیاسی لترکیه باکوری کردستان دیگود کو یعنی چون هدف دبن بان پارتا چپا کسک هف پیمانی آوان اتفاق آوان دیگل چپگیرن ترکیه یعنی قازانجک نگهان دیه هدف زراره که مزن جه هدف دایه و وکم میناک جی ده هلبشارتن رابورین 14 گولانی 28 گولانه دا یعنی هدف گلک دنگین خواه وندا کرن چما هدف و نزیکاتی دیگل چپگیرن ترکیه دروز دکتن قزنجا هدف ده چی دایه؟ HDP Armancaküvi heye. HDP Armancavi asas tıfakı. De seri da begeli kurra be sazi u dezgehi kurra o hami be temsiliyetin civakira tıfak bike. Seri de ev le pişti virji be hami be gele Türkiye va. Hami be kesin demokrat, sosyalist o kesin oldar samimi, Alevi, jin, civan hedefa HDP heri mezin be vana hamira hevkariye bike. Be vana ra tıfak bike. Jiber ko em dizanin perskerekin kol Türkiye tene jiyandın evet 7 sali sade ne perskerekin Kurdane perskerekin hami civaka Türkiye'ye beli zeyretir jivan perskereka zehta zore katliamı o inkare dibine Kurdun raste lebeli gelindinci o kesimin dinci de Türkiye'de de rahatiye kidanın. Başa beres mahfuz. Çünkü Türkiye per mezinin per garan. Beres mahfuz. Evci sade bi Kurda na çare serkirini em ji berwid bejin
به همه جورین ترکیه را گره ام اتفاق بکن سری بکردارا سری ده بکردارا باشه به همه پیکاتی ترکیه را هند زانن و هم جید زانین که بشهری زور یا دنگدرین هدف کردن 185 نو حتی دنگدرین هدف کردن هدفیا یعنی کردا ول هدف کلیه که ایرو به پارتکا مزن لترکیه لیچی تشتک هدف کردان به هفرا گرید دادن ان هدفیان چجبو کردان کریه اسمینا که بدمت برس محفوظ السال 2012 و 2013 دما پیواجوا آشتی و چارەسەری کت هوله و هدف دسری دا خو به خودی و پیواجوی زانی خلکی باکوری کردستانی کردین ترکیه دنگن زور دانه هدفی بیراتتت لسال 2015 هر بجاتنا 81 کرسی به دست خستن دناوا پارلمانتوی دا لیل 2023 آن دمازانی هدف تشتکی جبو کردان ناکتن پیواجوا کردان چارەسەر ناکتن 21 کرسیان خوش دست داینه یعنی دنگن خو سال به سال وندا دکتن گلو هدف و چه جبو دوزا کردان مافی کردان نتویا کرد بکتن لباکوری کردستانی بوچی هند خود بن بان چپگران دادگیری یعنی پشتوانیا دوزا کردان ناکتن سری de ez vê bêjim yani ev nêrînekî çewt e HDP dibin sîwana çepê Tirk da siyasetê nameşîne hêzekî çepê Tirkçê wer zêde jî tune esasiya HDP Kurd e govdeyê HDP jî Kurd e sade kesên ku rey didin HDP govdeyê wan Kurd ninin Rêveberiya HDP jî bi seranserî zêdetir Kurd e. Lê HDP we nabêje HDP dibêje em piştevanî piştgiriya gelên Tirkiye dikin. Berês Mehbûb. Dibêje em piştevaniya gelên Tirkiye dikin. Erê bes axirîna kadin. Hevseroka HDP Sultan jî dibêje em ê xebatên xwe tekuşîna xwe dibin partiya çepa kesik dirêjeyê pê bidin. Mamoste enviya zelal bikin HDP piştevaniya gelê Türkiye dike rast e lê Türkiye nîvî wî Kurdin nîvî wî Kurd e yani HDP wer ji rêzê da vê gotinê nabêje HDP pir bi zanistî vê gotinê dibêje bi serî de enviya bizan bin em ê dibin Sîwana çepê partiya çepê kesk da bicivin rast e lê em ê wî navî biguherînin em ê programa wî biguherînin em ê wê partiyê weke HDP ji nûva ava bikin ji ber wî mijara me ne mijara Kurdî Tamam wê partiya çepa kesik wê bikene partiyeka Kurdî HDP ji xwe ji bo vê pirsgirêkê ji bo vê pirsgirêkê HDP hatiye avakirinê paradigma HDP HDP ev e zextê sedemê zextê dewleta Tirk çi ev e mesela dewleta Tirk kîjan partî digire li kîjan partiyê zexta dike hero kîjan partiyê dixwaze bin pê bike ji siyasetê derbixe xencî HDP di hedefê de tu partî û rêxistinekî heye li Tirkiyeyê hûn jî dizanin em jî dizanin ji ber wî tişta em dikin em ji ber fikr û ramanekî dikin serî de migo HDP ne avahiyekî ye îro navê wî HDP sibê wê bive hadep wê bive hedef wê bive nizam navekî dinê ji me re nav na ji me re paradigma mühim e ji me re fikr û ramanê vê rêxistinê heye ev fikr û raman çil sale di vî welatî da di têkoşe lê belê rexneyê wê henin gotinê we em nadin ji rêzê nabînin belê HDP di vê seçimê de xwîn qayb kir deng qayb kir rast e em van kêmaşiyê xwe dibînin o ji hilbijartinê roja hilbijartinê heyanê îro me bi gelê xwe re bi endamê xwe re civînên pir berfirehî gir Tamam, Barış Mahfuz, rêw rêbazana hemî nirxand li ser van rêw rêbaza jî ji bo pêşerojê me nexşereya xwe derxist mesela em ê
ده و یانزده وی مهدا امی کنفرانسا خوب کرد دوان کنفرانسا دا امی Tamam. بریارین گرین Dest hoş beres mahfuz. Her habin. جبوی وان که ماسی خوشی ما انجام باش در خستن هوله Tamam. بلیم Xo pêşandan yani bijin dengdaneka giring çarenivîsas helbijatinek li pêş yawayel 2024 wî demî beriya helbijaniyan pişta helbijatine careka din em ê nîqaşê bikin bizan bin weke te got ku nav ji bo hedefê giring niye lê xebat û tekûşîn û giringîdan bi doza Kurdan û gelan giring em ê bizan bin wê rewş çawa derbas bîtin beres Mehfûz Gulyerûs cêgirê ev serokên hedefê û berpirsê rêxistina wan li Enqereyê gelma û gelekî spas ji bo şiroveyên te.